Murera ubwo mwahereye kuri ngabo twahereye kuri ngabo yamaze kugenda. Murera sakse duhere baterankunga duhere mu bakiriyi duhere kwe mara yanjye nyagasani. dusoreze ufasha gutoranya. Murera reka duhere ku bakinnyi. Duhere ku bakinnyi rero. Siza izo ksera afite ariko giye mfite update kuri Pichu ndetse na Abedi. Bari bavuga ko miliyoni 20 bagomba kuza kuzitora ndetse n'abandi banyakameruni babiri. Bagaza bahembwa miliyoni ejo naho byari bigeze. Mushara ni miliyoni. Ariko ngo Rayon Sport iramira hereza Abedi na Pichu miliyoni 30 buri mukinnyi. Yavuye kuri ve. Yego. Ariko bagasinya imyaka 3. 3. Tubongera umubare w'amafaranga ariko nabo mutwongera imyaka. Yes. Miliyoni 30 kuri Pichu n'umushahara wa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 30 kuri Abedi n'umushahara wa miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda bagasinyira Rayon Sport imyaka 3. Abedi na Pichu bamaze kugera. Iyo niyo bita Rust bid. Ntabwo Rayon Sport izongera kwihindura. Ntabwo Rayon Sport izongera kwihita kujya cyane 95% ibya Rayon Sport n'ibyo ngibyo niyo wabyemeye. Bategerejwe ku biro bya Rayon Sport Kimihurura ku munsi w'ejo ku isaha y'isata. Ejo bagashyira umukono ku masezerano. Ejo saa 5. Rero mubwire. Urimo kumva? Uzakudeta aho ngaho niba. Reka mubwire rero muya. Ejo urumva? Umano kugera hafi yawe. Tabivuga. Mu butasi ntabwo ariko dukora. Uranyumvira. Iyo imanuye mu message uranyumvira. Okay, twakomeje. Muri intelligence siko dukora wa muntu. Shaka guha duye amakuru. Ubundi urarekinga umeze nk'ingwe. Mbese watenga mbushe uriyoteza mbushe. Ubundi iyo ukoroye barakurasa. Murambushe muteze hadu. Iyo ukoroye burya uri kugambana burya urapfa nta zindi mpaka. Umeze nk'ingwe gusa. Ubundi ntawe no guhumeka. Ntuhumeka kirazira. Ni ibintu baratoje. Webye turi funga umwuka. Murari kimwe no kurasa. Niyo urasa naguhumeka. Ufunga umwuka rimwe. Kuri ibyo bintu bya Pichu na Abedi handi makuru yaje kuza nyuma. Avuga yuko aba basore iyo bid bayanze. Baramuka bayanze. Ko bashaka miliyoni 80. Ahari 30 akaba 40. Nono zose hamwe zikaba 80 ariko umushahara we n'uhinduka. Basigara ari ya miliyoni. Ariko Rayon Sport yavuze yuko nkuko wari ubivuze niba tabyemera ijya gushakishiriza ahandi. Niyo mpamvu Rayon Sport yahise yinjira mu bandi bakinnyi harimo umukinnyi mwene wabo nabo ni Abarundi. Hari banagaragaye ku mukino wa Namibia ejo bundi Abarundi batsinda Namibia 3-2 kabisa. Harimo abakinnyi babiri nabashije gukurura yewe bashobora no kuba 3. Harimo uwitwa Majariwa Musa Majariwa n'uwitwa Richard Kirongozi. Sport bishoka ikigwe bishoka. Ireza saza mu. No. Ibintu bari Atari. Rayon. Ariko ngwaro Freda atsinda. Mbere muri Zambia mu gihe kiri kweba Cameroon. Twakamuvuzeho bizarangira. Transfer ni yizanye nzanayisora. Asongwe. Oya nawe bishoka kurangira. Mer bitero Cameroon 2021. Biro kugera 2022. Apama Asongwe ashoka kugera na Rayon Sport iki cyumweru. Icyo cyarangira ibintu byose byagiye ku murongo. Urumva? Hanyuma undi mukinnyi akinira ikipe ya Koto Sport Garua Cameroon. Mu gihugu cya Cameroon yitwa Junior Kaba. Nawe ari mu biganiro na Murera. Mu central forward. Mutayizamu nimero 9. Akina Koto Sport Garua. Ageze no muri Ghana ariko muri n'umukinnyi wa Koto Sport Garua. Ashobora nawe gusinyira Rayon Sport ibiganiro ngo bigeze kure. Igaterura abo banyakameruni bose babiri ikabateka i Kigali. Babiri kongera Abarundi babiri bakaba 4. Ikongeraho Youssef Rab. Bite bya Youssef Rab?
Yousef Rambo ugiye ku makuru ufite ntabwo Yousef rero ntabwo ibiganiro bifatika. Yousef muri iki cyumweru byavugwaga ko ashobora kuza i Kigali gushyira umukono ku masezerano. Andi makuru akaza avuga yuko mu gaseke gapfundikiye Rayon Sport ishaka kuzereka abakunzi bayo kuri Rayon Sport Day nayo tuza kugarukaho tariki 5 z'ukwa munani ngo aribwo Yousef ashobora kuzerekana ubundi induru zikavuga. Uri kumva? Ubwo rero no gutegereza tukareba. Ubwo rero abanyazambia tubajyeho. Abanyazambia nabo ni babiri amazina yabo yaganiriweho ubwo Rayon Sport ari mu nama bakoreye muri Grazia Hotel cyagiye bakusanya miliyoni 48. Umukinnyi wa mbere yitwa Amiti Shamende. Amiti Shamende. Nimba kubwira rero ushaka ushyire muri Google. Amiti andika A na M na I na T na ya. Amiti Shamende. Ugende uduha gahunda zabo. Bose bakina muri Zambia. Amiti Shamende. Football player. Uretse gato namubonye. Mumanduka neza. Amiti Shamende, Zambian professional footballer who plays as attacking midfielder for Green Eagles and the Zambian national football team. Yavuze tariki 9 z'ukwa munani 1993 ni mugufi afite metero 1 na santimetero 66. Ni mugufi ariko ngo muremure mu bikorwa. Wane wa mbere Amiti Shamende ari kumwe na mugenzi witwa Justin Shonga. Nawe murebe. Justin Shonga bahita Burera. Justin Shonga itariki 5 z'ukwezi kwa 11/1996 yaravutse. Umukinnyi w'umunyazambia akina ikipe ya Kwanzi akaba ari rutayizamu wavukiye mu gace ka Chipata. Yanyuze muri Orlando Pirates. Hai nkareba. Uramubona? Metero 1 santimetero 79 muremure cyane. Abo bakinnyi babiri bose nibo babaye aba top scorer muri shampiyona Zambia. Nibo batsinze ibitego byinshi. Shampiyona Zambia bikomeye. Nibo batsinze byinshi. Abo ngabo nabo yakiriye mu ikipe ya Orlando Pirates 2017 avuye muri Kwanza cyane. Ubu yavuye muri Orlando Pirates agaruka muri Kwanza. Shampiyona y'umushize yakiniye hari. Abo rero n'abakinnyi nabo bari gushakishwa na equipe ya Rayon Sport ariko cyane cyane witwa Amiti. Arumva yakiniye Orlando Pirates imikino 19 atsinda ibitego 4 atanga assist 2 mu mikino 23. Abo nabo bari gushakishwa na equipe ya Rayon Sport. Hanyuma rero dusoza kuri iyi Rayon rero mbere uko Ruvanga asoreza kubatera nkunga ku itariki 6 z'ukwezi gutaha hagati ya tariki 6 n'itariki 10 Rayon Sport yatangira imyitozo. Urumva? Hanyuma amakuru yari yatangajwe ko Raja ishobora kuzaza kuri Rayon Day ngo bisa nkaho byanze, ahubwo Yanga ni ifite amahirwe menshi yo kuzacanga i Kigali mbere ko yerekeza muri pre-season izajya gukorera muri Arabia Saudite no muri Turkiya. Yanga ikaza guterana Rayon Sport kuri Yanga Day na kuri Rayon Sport Day. Hanyuma Yanga yo yari yanifuje yuko bakora akantu kagaturunwa karimo Rayon Sport, karimo na Raja, karimo na Yanga nyine na Vipers. Bari bifuje ko ako gaturunwa kabaho ariko ngo biracyagoranye. Ariko Yanga yo gifite amahirwe menshi yo kuzaca Kigali gakina match na Rayon Sport kuri Rayon Day ikomeza yegera muri Arabia Saudite no muri Turkiya. Ubwo rero ni icyo se wibwira ngo Yanga muri Rayon Day ubwo yakwakirwa muri stade. Erega Yanga mutagira ngo ni kure. Mutagira ngo abafana ba Yanga barakuza mu Tanzania we wenyine yayo. Abantu batuye muri bino bice bya Tanzania no hegera mu bice bya Rusumo. Bakunda Yanga batari bwayibone. Bayibera kuri televiziyo kubera ko ni kure cyane. Ni muri metero 1000 urumva? Ubabwiye ngo rero ngo iraza gukina hano i Kigali mu Rwanda.
kwambuka hariya Rusumo baza stade bakayuzura. ariko ikintu cyerekeranye no kwinjira ngo muri iyo Rayon Day ngo nibyo bintu bizaba bihenze mu karere k'ibiyaga bigari no muri Afurika y'Uburasirazuba. Hanyuma kandi kantu akuruye ndewe nganira n'abataramu bambwiye bati abanyamahanga bashobora kuva kuri 5 babanza mu kibuga bakaba 7. Aya ni amakuru rwose umurambwiye ati nayo muzayatohoze ashobora kuba amakuru agenda asatira ukuri 100%. Uri kumva? Hanyuma muri transfer dusoza ibi bintu byose tubizivaho umukinnyi witwa Mugisha Boneri Casemiro ejo Casemiro timumeririza yabonanye na Fande chairman amubwira offer afite ebyiri i Burayi nimwe muri Afurika ikomeye cyane rwose aravuga ati twabanye neza nta kibazo. Boneri aragiye, Casemiro aragiye rwose mu bakinnyi ntari kubona umwaka utaha muri APR. Casemiro arimo, hari amakipe muri Sweden yavuzwe, hari amakipe mu Bubiligi yavuzwe, hari n'indi kipe ikomeye cyane muri Afurika yavuzwe. Tuzamenye ku munsi wo kuwa gatanu. Tuzamenye ku munsi wo kuwa gatanu. Akina gatandatu. Akina mutoya. Akina moto. Urumva uwo ni Boneri. Undi ni Fiacre. Ntwara. Fiacre ariko ngo polisi yarayiguye. Mwana bibonye ko ku mbuga ze yasezeye AS Kigali avuga ati twabanye neza muri kipe yamfashije muri abantu b'imfura cyane. Fiacre rero urumva yabonye invitation ku mugabane w'Uburayi ariko se yambeshyera urumva yabonye invitation ku mugabane w'Uburayi. Fiacre aragenda muri iki cyumweru ariko azaba agiye muri test, ntabwo agiye gukina, agiye gusinya, agiye muri test. Ibi bintu twababwiye ko Fiacre azajya gukora test i Burayi ariko nibyanga azagaruka agasinyira imwe mu ekipe azasohoka. Yamaze kubyizeza ikipe ya APR Football Club, yavuze ati ngewe test ngiyemo nibidacamo nzabakinira n'urucabana. Muvunyi ari Zambia atabakinnyi muvuze bagiye kuza muri Rayon Sport ndabazi hano muri Zambia. Oya ati ndabazi ati mumbeshye. Urumva Muvunyi aravuga ati niba rutayizamu babiciye ati nta muntu n'umwe utabaza ati birira kawunga yonyine ati barumve. Oya singuye Muvunyi se ari Zambia. Ati baracimbaga atamakipe azabumva ati bose bazaza koko. none ndapudate rero kuri Fiacre ubona ngo amakipe ari kumushakisha ni menshi, harimo izo z'Iburayi na niyo kipe nababwiraga. Iyo kipe nayo namaze kumenya igihugu ariko ndacyashakisha iyo ariyo niyo muri Afurika y'Epfo. Aho ngaho rero duhuje kuko jewe iyi ni ubutumwa bugufi nandikiranye n'umukinnyi peka yake. Wowe ngaho wavuganye na Fiacre n'umukinnyi peka yake. South Africa ariko irimo turaganira ngoresha amayeri yanjye nize nigiye mu mashuri atandukanye hariya wiga ibintu bya public relations na y'ubutasi n'iperereza byose. Ndamubwira ndetse nageze kumwaka interview Fiacre birapfa none atangiye mubaza ndamusuhuza ni bonjour ati bonjour nise ko wanze kuma ikiganiro muri AS Kigali uzakima uri muri APR. uri mubi cyane ni tekinike iteye ubwoba niko namubajije iperereza. urumva ntuzakongera andi mabanga y'iperereza abantu bataza kubikoresha. yasubije ngo ninza nzakiguha kabisa ariko ntabwo nzaza pe. Abarancangayikishije ninza nzakiguha ubwo ninza nzakiguha kabisa ningera muri APR. Ngo yavuga ngo ninza nzakiguha kabisa ninza muri APR ariko ntabwo nzaza pe. Ndavuga umubwiye ikiso abarancabiranyije ndamubwira ni se wadukuye mu rujijo k'abantu bose turi mu rungabanga. Arambwira ati ntegereje deal yo hanze iki cyumweru. Niko yanshubije nibyo none ushaka kumubwira ni se wambwiye club. Arambwira ati sinakubwira club ariko nkubwiye ko ari South Africa ariyo club ibarizwa. Ariko urumva ko nanjye apodete bisenze guha muri South Africa ahitamo ngo bidakunze narebe iyo twavugana neza inaha mu Rwanda ariko ikaba imwe mu ekipe azasohoka. Iki kiganiro twigiranye tugisoje saa 3:28 rwose na Fiacre rwose South Africa niyigendere amahirwe menshi ashobora kubona ikipe kuko nani makuru mfite nuko AS Kigali yamaze kumuhaririza leta. Baravuga bati nk'ababyeyi nk'ikipe ikwifuriza ibyiza nk'umuntu wadufashije twabanye neza nk'umwana w'umunyarwanda ukiri mutoya ugishaka gutera imbere
ku giti cyawe no guteza imbere igihugu muri rusange kubera ko najya gukina amakipe akomeye n'amavubi azabyungukiramo. Mama hari rizi leta baravuga bati amahirwe masa. Witwa Alpha Salu ati ndamumvira Zambia atabo bakinnyi ndabazi neza ya Zambia ko ni kawunga n'inyama gusa tundi bagakora akazi n'intare urumva ni icyo kintu rero gihari kuva soreza kubatera nkunga jya kubatera nkunga y'iminota 5 mite nataka na Lorenzo makuru hanze y'ikibuga abatera nkunga babonye imbere na mbere Chop Life Chop Life bonyeje abo ya Mr. Ease barayo Chop Life ntabwo ari company as such. Chop Life ahubwo ifite mu nshingano company za Mr. Ease sindi nabyumvika so nabigiranya gutera ahubwo bavuga ko ngo Chop Life urabona nk'ibi bigo ndashaka kugarukaho iyo bita kongoromera urumva ibi bigo bikomeye mu Rwanda hari ikintu kimwe bajya bibihurizaho kikitwa niba ari Crystal Ventures exactly n'uburyo natanga uvuga ngo Chop Life ifite mu nshingano ibigo bikomeye imanaginga by'umuhanzi Mr. Easy sinabyumvikanye cyane noneho muri ibyo bigo rero mu byo Chop Life managinga harimo na bet power urumva ariyo online betting kuko abantu bavuze ngo Chop Life online betting no abo Chop Life ifite mu nshingano online betting ariyo bet power noneho rero icyo kigo Chop Life kikaba ahanini cyane gikurikiranwa na Nandi ni ambassador ari mwabonye ifatanya n'umuhanzi kazi w'umunyatanzania mu masezerano bazagirana cyangwa se bagiranye harimo yuko bazajya babambara ku myenda ariko Chop Life izahereza Rayon Sport amafaranga asaga miliyoni 350 muri z'abanyarwanda 350 cyangwa imibare nishuwa neza iyo nari nabonye n'ubundi renda kujya kungana niyo ubundi byari amasezerano y'imyaka 3 bikavuga ko mu myaka 3 Rayon Sport bazajya bayiha miliyoni 150 ubwo mu myaka 3 bikaba miliyoni 450 exact mu myaka 3 ubaze miliyoni 150 kuri buri mwaka yego urumva nteni ni range ni naho abanyamuzana transfer z'ibihugu bituyemo abanyarwanda abanyazambiya bamerenda kwizera Elisa from Rusaka ati ndi muri Zambia ati abashyiriye ndabizi ati ni abahanga pe asaza abanyazambiya urumva range niyo kuko urumva havuze nukuvuga ngo kugira ngo byumvikane neza ubundi Chop Life ari izategura n'ubundi Rayon Day n'ubundi niyo izajya itegura ama event ya Rayon Sport ibyo ngibyo birimo urumva ngo ubundi ni amafaranga ari mu byiciro bitatu muri ayo masezerano bazadusobanura neza vuba ahangaha kurushaho habanje kuvugwa imyaka 2 kuri miliyoni 200 bikaba miliyoni 400 havugwa ayo waruvuze miliyoni 350 ari indi version naraye mbonye ninjoro ni imyaka 3 buri mwaka Rayon Sport bayiha miliyoni 150 akabane n'itandasa ntago nta difference nini miliyoni 100 igitandukanye ni formati ariko amafaranga niyo range hanyuma bakazana nkuko babivuze akazajya banabambara ku mwambaro wa Rayon Sport ku ruhande rw'ibumoso ukaboko n'ubu tukaba tuvuze kuri Chop Life mwabonye mbisi yashize amafoto acicikana n'andi yaje naha n'andi rero nuri muhanzi kazi nyine w'umunyatanzania umwe mu bantu bakoresha nk'umwambasaderi wabo kuko ni umuntu ukurikiranwa cyane kuri Instagram n'andi official akurikiranwa n'abantu 8,000,000 n'ibihumbi 600 urumva iryo zina 8,000,000 amonye official Nandi aba followers East African musician entrepreneur CEO Shushi Products booking official Nandi tz@gmail.com followers the African princess
bahe abaforowazi 1,800,500. mama mia mama mia post 6,880. uwo ni uwo rero kuko nga reyode mushobora kuzabona copurefu iteguye reyode ni nayo mpamvu ari kubihuza na yanga cyane kuko harimo iki kintu cya nandi harimo ikintu cyo gushaka no kwigira kuri biriya bya yanga na simba n'ibyo bintu nyine bakabizana na hano bikahagera. iyo rero ni copurefu hari abaterankunga bakoraga na Rayon siporo sinzi turabigarutseho barimo sikoro iracyarimo akarere ka Nyanza barimo RNIT iterambere kanari purisi amasezerano nararangiye harimo kanari purisi amasezerano nararangiye kuri apudeti za nyuma amasezerano ayarangiye bari gushaka kongera amasezerano na kanari even n'akarere ka Nyanza nayo yararangiye bari gushaka kongera abo bose bari umwaka umwe ariko wongerwa kugira ngo ukomeze ariko ngo muze kumbwira umuterankunga uzasinya kuwa 5 n'uruca abana kuwa 5 kugira ngo ukomeze akse ubundi babahaga iki